Bejn it-28 u 29 ta' Novembru f'pajjiżna se jittella l-ewwel darba il-Yacht Forum, avveniment li se jilqa' ma' 300 barrani jiddiskuti dwar il-qasam tal-ibburdjar. Wilfred Buttigieg minn Yachting Malta li flimkien ma' qdiet barranin magħrufa sew f'dan is-settur qed itellaw dan il-forum, fisser l-importanza ta' dan il-forum fid-dinja tal-ibburdjar. Naħseb din ħatkun okkażjoni li għandek fost l-aktar nies li influenti fis-settur tal-ibburdjar fuq livell internazzjonali. Naħseb din hija t-tip ta' Malta li nixtiequ naraw fil-futur, ġifieri l-udjenza li nattiraw bħala pajjiż tkun ma rridx ngħid ta' ċerta kalibru għax jiena nemmen fir-rispett lejn kull persuna. Però ikollok udjenza kif ġiet relatata ma' high net worth individuals u anke l-yachting fih innifsu huwa settur li jattira din it-tip ta' udjenza. Il-Yacht Forum jittella ta' kull sena fix-xitwa u jsir f'pajjiżi differenti. L-ħsieb li minnu joħorġu idejat ta' negozju u jkun hemm iżjed komunikazzjoni ma' imsieħba f'da settur. Bernard Chopper minn Max Communication spjega għalfejn din id-darba intażel pajjiżna biex jittella il-Yacht Forum. Well, we chose Malta because it's a fantastic destination to organize such an event and because they showed a lot of interest for the Yacht Racing Forum, which we organize every year in a different venue. And our point is to bring together all the actors of sailing, yacht racing worldwide. And for Malta, it can be very interesting to welcome classes, events, teams in the view of future events and in order to make business with people. That's the point of the forum. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-inizjattiva li ttieħdet. Qal li fil-waqt li pajjiżna għandu l-infrastruttura ideali li tippermetti l-prattika tal-isport, dan is-settur irid ikun iżjed sfruttat b'mod li jkun ta' kontribut akbar għall-ekonomija.